Bersama saya Java dan Bapak Mawil Jebua yang merupakan pemilik restoran rumah makan ekstrim di Gunung Sitoli. Nama rumah makannya apa, Pak? Rumah makan Dani. Rumah makan Daniel. Dan ini berada tepat di bawah Tugu Selamat Datang Kota Gunung Sitoli. Biasanya jual apa saja, Pak, makanannya? Ular, biawak, B2, B1, terenggiling, landak, kijang, dan lain-lain. Biawak, it's local crocodile. Very good. The coconut one. Tuom Banua. It's matching. That is the pea of the biawak. Ya. How about B3? It is delicious. And this B3 is a ular. snake. What kind of snake is it? You know that? Sawa, python. Python, oh my god. Tighter. Oh,